ukuthi ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uyasubscribe ngekuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership, sokubhekela lapha kuyikamagebhula amabhakabhaka i-Orlando Pirates ke osukwini ke lwayizolo kumhla ka-23 kuJulayi i-Orlando Pirates kuvele ke indaba zokuthi ke isisayine umdlali oneminyaka ewu-19 from laphana ke iqembu elaphana ke kwi-Motsepe Foundation i-Hope FC laphana ke u-Edmilson Chani ekuthiwa ke i-Orlando Pirates ke impela isimfake kuwona ke amabhuku alo ke ibhakabhaka. Udaba oluvelayo ekulona ke usuku lwanamhlanje kuthiwa ke i-Orlando Pirates lo mdlali imsayinile futhi ke yasimbolekisa kwiqembu elisanda kufika kwi-Betway Premiership laphana ke i-Milford FC. Impela ke u-Edmilson Chani impela ke ungaphansi kwawo amabhuku e-Orlando Pirates, kodwa ke isimbolekise kuyona ke laphana ke i-Milford FC esanda kupromothwa ipromothelwa kuyona ke i-Betway Premiership. Ke yona update engiphethe ke njengamanje, like i-video, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona la engulethela ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke i-video yethu asibambe la, nisale kahle.